Halo teman-teman, wow, kita kembali berpetualang lagi yuk teman-teman. Yuk kita kembali berpetualang mencari ondel-ondel, Upin Ipin, Tayo, boneka Sweet Kim, dan lain-lain ya teman-teman ya. Oke, kita cari saja yuk teman-teman yuk. Wow, lihat teman-teman, ini ada si ondel-ondel teman-teman ini. Wow, ini ada si ondel-ondel pocong teman-teman. Wih, mantul teman-teman ini. Wah, ini matanya ada satu nih teman-teman ini. Wow, ini ada ondel-ondel warna hijau. Wih, cantik banget ya teman-teman ya. Wih, mantul. Ini ada ondel-ondel berkumis. Wih. Wow, ini ada ondel-ondel pocong warna biru teman-teman. Wow. Oke, kita biarkan saja dia di situ ya teman-teman ya. Sekarang kita cari lagi nih teman-teman. Wow, oke, kita cari di. Wih, mantul teman-teman tuh. Lihat pohon bunganya, warnanya sangat indah teman-teman. Wih. Wow, lihat teman-teman nih. Wih, ini ada si ondel-ondel Pak Polisi dan Bu Polisi teman-teman. Wih, mantul teman-teman nih. Wow, ada angin teman-teman tuh. Si ondel-ondel rambutnya sampai bergoyang-goyang teman-teman. Wih, kita selamatkan saja dia ya teman-teman ya. Wow, mantul. Kita dapat ondel-ondel polisi, ondel-ondel pocong. Wow, oke. Kita cari lagi teman-teman yuk. Wow, kita cari di sini yuk teman-teman. Wah, tidak ada teman-teman ini. Wih, di mana mereka berada ya teman-teman ya? Wow, ini bunganya sangat indah teman-teman. Wih. Mantul. Wow, oke. Wow, lihat teman-teman. Wih, mantul ya teman-teman ini. Wih. Ini ada si Hello Kitty teman-teman. Wih, mantul. Wow, dia bisa berbunyi. Wih. Wah, ini ada piano teman-teman. Wah. Dia meninggoy teman-teman. Wih, oke, kita taruh di sini dulu ya teman-teman ya. Kita mau mencari lagi nih teman-teman. Wow. Oke, kita cari lagi ya teman-teman ya. Wih, di mana mereka berada lagi nih teman-teman ini? Wow, lihat teman-teman. Ini dia nih teman-teman ini. Si ondel-ondel pocong, si tompel nih teman-teman. Wow. Lihat matanya serem banget ya teman-teman ya. Wow, seperti mata mak lampir. Wah. Oke, kita taruh di sini saja ya teman-teman ya. Wow, oke teman-teman. Kita sudahi saja petualangannya ya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Oke, goodbye.